Esifundweni sethu lesendlulile sibone amantombazane lapha kaMidiyani, bantwana bempristi Rahuel beluse timfuyo talompristi. Ngalenye indlela betfelisene nempristi, benta umsebenzi wempristi ubelula. Kuthiwa-ke lamantombazane abenta siciniseko sokuthi wona letimfuyo tempristi ayotinathisa ngesikhathi lesifanele kusakhanya. But lapha kwakunalabanye belusi labanemandla kunalamantombazane, bafike balwe nawo, bawacoshe, bawayekelise. Lokhu kwabangela ukuthi lamantombazane afike late ekhaya. Ngiyawacabanga afika sekumnyama. Mhlobo wami, angade wayekeliswa yini? Angade wavinjwa yini? Angade mntwana sekhaya yini leyakucosha? Kepha ngiyakucela ungayekeli kwenta lokuhle, ungavumi kucoshwa simo sikuyekelise kwenta lokufanele, kwenta lokulivi laNkulunkulu. Lamantombazane ethembeka noma simo silukhuni kunalaba wacosha, achubeka kuletha letimfuyo ngesikhathi lesifanele. Mntwana sekhaya, kulimela liciniso, kulimela livi laNkulunkulu, kutakubhadala. Chubeka mntwana sekhaya, noma ngabe timo tilwa nawe banemandla vele laba kuyekelisako, labalwa nawe babonakala banemandla, but ungayekeli. Ungasilahli lesibinzi sekumethemba uNkulunkulu, sinemvuzo. Athi noma-ke labanye belusi nabathi babacosha ngalelinye ilanga, ngane uNkulunkulu soluselikhambi. Kuthiwa kwakunelijaha lelinguMosi lelasukuma. Moses stood up and helped them. He came to their rescue. Mntwana sekhaya, uNkulunkulu usukumise lonemandla etikwalabanemandla. Akunanzaba bayesatshwa, akunanzaba batiwa banemandla, but uNkulunkulu sowulungise lokunemandla etikwabo. Ngalelo langa bafike ekhaya emini, bafike ekhaya ngesikhathi. Ngithi kumela tintfo taNkulunkulu kuyawenta ukuthi netakho tintfo tifike ngesikhathi. Sewafa uzile uthandaza, sewazi waba nemaphelekece, tintfo takho atenteki, tenteka emva kwesikhathi. Uze utitshele ukuthi awu lokhu sekuthatha isotha kona sengiyawubona ngako. Lalela namuhla, ngoba umele tintfo taNkulunkulu, umele uNkulunkulu, wema eqinisweni, wangayekeli kwenta lokuhle, tiyashesha tintfo takho, nawe tiyaphumelela takho tintfo. uNkulunkulu akawadle mandla emuntfu. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphinza kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi isingwasethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadini yaJoshua chapter number 6. Angifundzela verse number 25. Joshua wasinzisa Rahab ingwadla nemndeni wakhe kanye nabo bonke labebanaye, ngoba watifihla tinhloli letatithunyelwe nguJoshua eJerikho. Nanamhla loku uhlete emkhatsini wama-Israyeli. Lokwenta namuhla, mhlobo wami, situkulwane sakho siyawudibana nako, kuthi kuhle noma kubi. Kepha ngicela kusho lolokubatako namuhla kuyawuhlaba situkulwane sakho kusasa. Lolokuphendlako namuhla, ukuphekehla, kuyawudliwa bantfu bakho kusasa. Lithi livi laNkulunkulu nanamuhla lo mndeni waRahab sowuhlala emkhatsini wa-Israyeli. Mntwana sekhaya, caphela kuthi tintfo tenta njani. Lena ingwadla, umuntu longathandwa ngumuntu, umuntu longafunwa ngumuntu, umuntu lona liphunga lelibi, but sincumo sakhe. Mntwana sekhaya, noma ngabe wentene emhlabeni, noma ngabe kuphileni ubitwa ngani, ukhonjwa ngani, noma ngabe impilo yakho mntwana sekhaya ineliphunga lelibi, but kunesincumo longasithatha namhla, sincumo lesingashintsha tonke tintfo. Kuthiwa Rahab ingwadla ngesincumo sakhe kwasitakala umndeni wonke, kwasitakala bonke labasedudane nawe. Mntwana sekhaya, uyathi ngalesincumo longasithatha ungasitakala likhaya, likhaya lelingenampumelelo,
likhaya mntwana sekhaya leli labanjwa ngemabulawo, likhaya leli lelathengiswa lathunjwa kude lokuhle kude lokuphumelelako. Tintfo tiyabhedza but lalela sincumo saRahabu sashintsha tintfo. Ngitokutsi nesakho noma ngabe kuthiwa abantwana bawuthola umsebenzi, noma ngabe kuthiwa tintfo takho atiphumeleli tijamile timile, but kunesincumo longasithatha usente namhla usitakale labanye emaceleni. Phela khumbula lesincumo saRahabu lesasimfaka engotini yekokuthi inkosi yaseJeriko kwekungenteka ithi akabulawe, but Rahabu wathi angisanandzaba nekufa, nginendzaba nesincumo lengisithethe. Laba baNkulunkulu, lo msebenzi waNkulunkulu ngiyawuvikela, leli qiniso ngiyalimela kuNkulunkulu, ngima ngakuye. Kashintsha tintfo, lesuka liphunga lelibi, liphunga lekufa, lesuka liphunga lelenyanyekako, lizulu labagola lababamba. Lalela mntwana sekhaya, uNkulunkulu wethu noma emhlabeni bangakukhomba ngani, bangakusho ngani, wathatha sincumo sekutakuye, sekubambisana naye, sekwethwalisana naNkulunkulu. Tiyashintsha tintfo. Angimemetele kushintsha kulelo khaya, angimemetele inguquko lentuwa lizulu kuleyo family ngesincumo lesithethwe nguwe usitakala ngisho bantfana, ngesincumo lesithethwe nguwe mntwana sekhaya uwedwa ushintsha tintfo, kushintsha yonke into, kwenteke timangaliso. uNkulunkulu angeke ahlale nakunemuntu lothethe isincumo sekutakuye, sekuthwalisana naye, sekubambisana naye, angeke abukelele uNkulunkulu, ubese welekelela bonke. Akusanandzaba mntwana sekhaya, ungathi kukufaka engotini ngoba mabulawo lawo. Nawuthi usukumela tintfo taNkulunkulu, kunebantfu labalwa nawe, kunebantfu labaphambana nawe, labafuna kulwa nawe ngendlela lemangalisayo. But lalela, limele leliciniso mani njengaRahabu, tintfo tilikhuni, kwenteka imihlolo basinza. uNkulunkulu wathi kuJoshua ungabathinzi, ungasacala umthinze Rahabu ngoba ubambisene nami. Lalela mntwana sekhaya, ngitowuthi akusanandzaba ukuthi kuke kwentekani ngemuva, but yenta sincumo namhla, kunesincumo longasithatha, sincumo lesingashintsha tintfo letinyenti ekuphileni, emndenini, kubhizinisi, yonke indzawo kushintshe tintfo. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, ngiyathandaza ngosita mine ngente sincumo lesikahle. Sita nangu umntwana wakho Jesu, sincumo latasithatha babe siyakwenta kube nelushintsho kulomndeni, kube nelushintsho kubo bonke labasedutane naye. Moya ingcwele ethatha indzawo tibonakalise egameni likaJesu Kristu. Amen.